Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Hadid. Ada Maci Ramla Abdullah di Malaysia. Maci, sudah kelihatan tulisan saya di saya, Maci? Sudah ada ya? Baik, ada, silakan. Ah? Tak nampak tulisannya, tak ada. Ini Maci? Sekali lagi. Ini udah ada, Maci? Sekarang dah ada. Silakan, Maci. Silakan, Maci. Silakan, Maci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah hilang balik tulisannya, Pak Ustaz. Masa di sini nggak diapa-apain, geser, Maci. Nggak geser. Sekarang dah ada ni. Ada? Mati balik. Kenapa saya agaknya? Sekejap. Maci pakai Quran aja. Di sini ada kok. Maci pakai Quran. Ya? Maci pakai Quran. Di sini sudah. Kenapa enak? Dia punya itu mati-mati. Tak keluar gambarnya. Silakan Maci, dimulai. Tengok dia jadi macam ini lagi. Ya. Ini. Baca ya Pak Ustaz? Iya, silakan Maci tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maci nggak buka videonya? Dibuka. Lalu lah Pak Ustaz. Iya. Video. Buka videonya Maci. Buka videonya Macam mana Okey Pak Ustaz. Dah buka dah. Okey, udah ada. Bagus. Ayo Maci, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan Maci. Tak lagi Pak Ustaz. Iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Kemudian Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit وهو على كل شيء قدير. Kemudian wal awwal huwal bukan wal ya Maci. Huwanya kakak. Huwal awwal ya Maci. wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Halo Pak Ustaz. Iya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wallazi khalaqas samawati wal ardi. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Summa stawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yukhriju minha wa ma
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Kemudian Lahu mulku samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Kemudian Yulijul laila fin nahar. laila, jangan laila. Yulijul laila, jangan laila. Yulijul laila Ya. yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Ya. Wa huwa alimun bidzati sudur. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Kemudian Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Kemudian Wa ma lakum la tu'minuna billah wa rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Kemudian Wallazi yunazzilu ala bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Wa inna Allaha bikum laraufur rahim. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن
innallaha bikum lara'ufur rahim. Kemudian وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق man idhar la yastawi minkum man idhar لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل iya أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا Kordon mah Naji kordon kordon baju koko ayo. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا Idhar kordon idhar من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Bagus Maci, ini ada Bu Siswati nanti ya Bu Siswati sebentar. Habis Maci nih, tadi tak tunggu-tunggu, tak datang. Nah, alhamdulillah ini saya kebetulan mau ke sekolah, mengambil rapot di agak pagi ya. Yuk, ya Uma, silakan Maci. Alhamdulillah. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Ambil daripada nuruhum Pak Ustaz. Boleh. Nuruhum baina aydihim wa biaymanihim busyrakum. Himnya ihfaz Samawi. Wa biaymanihim وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين
بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Kemudian يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم زورونا للذين آمنوا زورونا naqtabis min nurikum. Jangan buru-buru Maci. Panjang nah ya. للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم Iya. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. Jadi badari disukun dan kol-kol kubro. Bab. فضرب بينهم بسور له باب. Iya. Batinuhu fihi rahmatu wa Batinuhu fihir rahmat. Batinuhu fihi rahmatu wa zahiru min qibalihi Wa zahiruhu panjang Maci. Wa zahiruhu hunya masih lakosiron ya ada panjang. Batinuhu fihi rahmatu Batinuhu ya. Batinuhu fihi rahmatu Fihir ada tasdidnya begini. Fihir masuk. Batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil azab. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا زورونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Kemudian Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Ambil daripada watarabas ya. Watarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. Wa gharratkumul amani. Wa gharratkumul amani hatta gitu. Ya. Wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah. Wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur. Yunadunahum alam nakum ma'akum
Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Kemudian فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Masir. وبئس المصير. Maci bibirnya masir, bukan masir, masir. Wabi'sal masir. Wabi'sal masir. Iya, masir. Agama kayak munyunyu loh, kayak ikan mau masir gitu. Bukan masir, masir. Wabi'sal masir. Ya, masir. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Masir, soto, salat, masir. Kemudian menci. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Iya. Li dzikrillah boleh, dari qulubuhum boleh. Qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wala yakunu kallazina utul kitaba min qabli fatala Min qablu, bukan min qabli, min qablu. Min qablu. min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Kemudian Maci, i-nya jangan Maci gini. Dari i ke ain. Jangan wir. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Jangan bo. Mulut ini Maji. Ba, jangan bo. Ba. Itu huruf A. Jadi ada huruf Jawa, ada huruf Sunda ya. Istilah saya sih nggak ada. Maksudnya kan kalau orang Jawa namanya O semua. Kalau orang Sunda A.
Jadi kan bu, bukan bu tapi ba, huruf a, ba'da mautiha. Ayo sih. Ba, i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Jangan bu, ba, Haji. Ayo Haji. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Salah. Ya benar, ba'da udah betul. Qad Qad, kalau sugra. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum Maci, itu kayak orang sombong, Maci, mulutnya lihat. Maci, lihat mulut saya. Tapi kalau udah bagus mah nggak usah gitu, cukup gini. Tuh. Cuman mulutnya kan nggak kelihatan. Kalau mulutnya nggak kelihatan, Maci memorinya gimana ya? Oh, gitu kayak orang harusnya gitu. Kilun gitu aja. Kode bayan. Iya Maci. Ini tadi ya. Qad bayyana lakum 17. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ada Maci? Ada. Monggo, silahkan. Qad yatabayyana. Terbalik Maci. Bukan yatabayyana. Kau terbalik Maci. Maci. Ayo, qad bayyana bukan tabayyana. Mbak dulu. Bukan tak dulu. Gak ada tak lagi di situ mah. Adanya mbak. Qad bayyana. Maci mah ada aja. Iya Maci. Iya. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Bagus. Jadi gitu loh Maci ya. Kadang-kadang kita tahu loh Maci. Itu bukan tak. Tapi kenapa mulut itu begitu? Begitu kadang-kadang Maci. Kalau tengok mulut Pak Ustaz. Iya. Jadi kenapa Maci? Saya kan tengok mulut Pak Ustaz. Oh iya jadi lupa ya. Iya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang dilihat apa di bibir kok lain gitu. Kadang-kadang begitu. Suka lupa begitu. Tapi kalau ini maknanya tadarus tuh begitu. Tapi kalau udah lama-lama ini bagus Maci ya ngaji kita. Ini ngaji sama seperti kita berhadapan ya. Saya datang dari Jakarta ke Singapura ngajar di hadapan Maci gitu ya. Lihat rumahnya Maci, lihat kipas angin baling-balingnya kayak pesawat tuh Maci. Bagus sekali Pak Ustaz. Itu tak penting. Yang penting kita nak belajar nampak mulutnya, sebut-sebutan hurufnya Pak Ustaz. Alhamdulillah Maci. Maci kalau ada enggak saran, kritik sampaikan Maci ya. Kurangnya apa gitu. Baiknya di mana, kurangnya di mana gitu ya Maci. Yang salah makciknya. Enggak, tak ada. Ya, bagus. Terusin Maci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullah. Iya. Wa aqradullah qardan hasanan. Qardannya jangan ditanya Maci, idhar. Qardan hasanah. Wa aqradu diulang.
وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Lihat mulutnya Maci ya. Nah, udah bagus cuman mulutnya tidak agak oo-nya kurang di sini nih. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardon hasanan yudha'afu lahum qardon hasanan yudha'afu lahum walahum ajr, ikhfanya banget, walahum ajr karim. Bagus Maci. Saya nak cuba lagi boleh Pak Ustaz? Boleh, coba lagi sekali lagi, boleh 2 kali juga boleh, 3 kali juga boleh. Boleh Maci. Innal musaddiqina. Boleh Maci. Innal musaddiqin, agak nyamber, agak menyunyu, agak gitu. Ya. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan. Qardon. Dikit lagi. Wa aqradullaha qardan hasanan. Jangan ditahan. Wa aqradullaha qardon, idhar. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Bagus. Di sini Maci sih nggak dibenerin juga nggak apa-apa sih Maci di sini, cuman kurang bulat aja, qardon. Banyak salahnya Pak Ustaz. Kemarin juga Pak Rojali di Singapura sama juga ya. Saya bilang, Pak Rojali, saya ingat Maci dulu pertama roknya ra. Sekarang Maci udah bagus. Cuman kemarin bilang surat apa ya Maci ya? Yang aduhan. Maci aduhan. Mana ada surat aduhan? Aduhon. Iya gitu. Kadang-kadang sudah sehat, tapi ada beberapa huruf yang namanya juga kan bahasa ibu ya Maci. Betul. Iya. Dikit lagi Maci, ayo. Nih Maci, yuk. Walladzi Maci. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. Ya, والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. Kemudian والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Kemudian
I'lamu Ustaz. Ya, i'lamu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa Wa tafakhurum وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما كمثل غيث goyisir. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه Summa yahij. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما Wafil. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة Syadidu. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Bagus. Ini makcik, sabiku. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض Uiddat lilladzi. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ayo penyakit O-nya yuk. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Terus ma asaba. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. Bagus. Ya masih sedikit lagi. Habisin masih. Laqad أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
Terus wasa. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. Bil goib. Ya Bapak. Terus innallaha. Innallaha qawiyyun aziz. Walaqad. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Wa Ibrahim. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة في دري. في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية tada'uha. Ada nun iwad, nun wikoyah, nun kecil dia. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. Ini. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Pendek. Fama ra'auha haqqari Konya pendek. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Iya. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Terus dikit lagi sampai bawah. 2 ayat lagi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Bagus. Terus satu lagi. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. Iya, Ming. فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Maci sudah belajar ya. Alhamdulillah sudah ngajarin saya pagi-pagi.
Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.